ti division KIRTE te by ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngaihtuahin VAWIN khan SERCHHIPAH COVID-19 HRIPUI VANGA state danga changaron KIRTE PUAL EIZAWNNA training KHARNA HMAN ani VAWIN khan Mizoram Youth Commission Deputy Commissioner Serchhip le SIRD and PR changkop 10 an buat sai COVID-19 HRIPUI VANGA state danga changaron KIRTE PUAL EIZAWNNA lam inzirtirna livelihood generation for return migrant workers due to COVID-19 SERCHHIPAH nei chu a KHARNA hun Serchhip District Panchayati Resource Center buat sai ani a Pina Kumar IAS Deputy Commissioner chu khwalian ani khwalian chuan training chuak te chu alom pui thu shilin training buat sai ani theina na bultum tu Mizoram Youth Commission chunga lom thu soya helaya kanin nga na hmun an hmun ma le bungrua engkim mai min man tir tu SIRD and PR chunga po kan lom hle ni kan thil zirte kha ram le khotlangin kan mamo tak tak thil te an ni awangin in kal zel na tura ma bak a eng tha hle ni in kan ngaya tai mataka be chun zom turin kan ngen chewa khangin in thil thiam tak te kha ataka hin tho chwa pui chuan Mizoramin ma aso na konga thatho tu poimo tak in ni don ti na ani ti in zirlai te chu acha mania bulchan nei rem chang lo te point sarkarin bulchan tu te tan scheme sang sang PMEGP le loan scheme dang anei te in ngai venanga mason pui nge in tum don nia hatia degree hi thil poimo ber anilova thiamna engemo siam chuak emo thar chuak thei khop thiamna hi apoimo jok chuani voina thiamna thar in nei te hi lo ti pung ze lang cheu ti in thiamna poimo zia ashila khwalian hian zir chuak te hne na hian certificate le man rodang an don te ahlan ngalani he hun hi pulal muan sang aral te additional DC na kai shwaya zirlai chuak te chu an thil zirte in lama chhun zoma in tuai shiam zuya chung kotan te sumle pai tho chwa puinan te a manzui tum ngei tura an be sei thu acha ani training an kalpui dan tlang pui hi trade sang sanga zirtir tu te IO in puwanlal shwaya head faculty SIRD and PR Dr. H. Vanal RAWN VO District Veterinary Hospital le Pilal Mangai Zuali MSc Food and Nutrition ten zirtir an PA zir chuak te IO hian PUF lalrin oma khotitlang chuan thu soina hun anei bokani he training hi Megnili Khan honni in trade pathum cement mystery vokvul dan le food processing ate buat sai ania mi somriat an training chuak ani VAWIN chawhnu khan Serchhip District Jail Inspection Team ten Serchhip District Jail an tlawh thil dik lo hmuh an nei lo Serchhip District Jail Inspection Team P Rini la remsiami mar Principal Magistrate ho te hian Serchhip District Jail chiatlang chhualam liam om hi an omna ruma tloin kumsom pariat hnuai lamtang an om lo ti an fin fiani inspection team te hi me cheruma kalmasa in hemi hnu hian mi pa chu an meeting hall a ko khom le in an harsat na to te an hrisel na din mun te le an thu buai nei me ka shia du an nei te an zona te hi P Rini la remsiamin fia takina changa case lian zual nei te chu Central Jail Aizawl lama thon thlak an tul tur thu shilin Serchhipah ukil roi man ngai lo chi sarkarin ada thu te ashila thu buai nei chuan rang lama ukil nei vat afin thlak thu soya tuna sarkarin zu khapna akalpui me ka in shemna ana hle a zu kai hnoya thu buai nei chu case dang ang bokin a lo om to hle ani atia an mani veng tu ten chongka a an lo dil sak futsal ball pek dan kong an dap sak tur thu asoi bok report sheet ta alandanin tun din huna Serchhip District Jail a hian mi somnga pakhat an tang meka an zinga panga chu meichhia ni in pakhat chuan fa pom lai nei tang som pali te chu convict an ni a pakhat chu meichhia in Foreigners Act atang pakhat a om jail a hian puan ta na khol pakhat omin meichhia a in mi pa in puan ta an zir pein an thiam zoka jail danga man tur jail tang form an ta thina vok paruk vel vul na tur jail compound a hian sakzo ani boka voina Serchhip District Jail Inspection Team 10 an tlo lai hian hrisel din hmun po that thuan ma ni jail tang te hian an soi he team member Principal Magistrate Joy om tu te hi pu sil ming hlua MJA Serchhip District President le pu Saijik pu sailo Legal Cum Probation Officer DCPO Serchhip tani in pulal ding liana chinza District Jail Superintendent le Jail Duty 10 an lo dong songani State Disaster Management Authority SDMA chu an Chairman Chief Minister Pu Zoramthanga hovin nimin chawhnu khan CM Conference Hall a thu pawimawh ngaihtuahin an thukhawm
nimin meeting a hian fur ro tu wanga Mizoram mun sang sanga chiat na thleng te thlir hovin malak na kalmek te soi ho ani a chiat na tok te atwar pui thu soin Chief Minister chuan SGRF atanga chanpui na pek tur te po arang theang dara pek ani theinan mala thwai turin ashilani African swine fever awanga farmers chhnem takin harsat na an tole hemikonga malak na kalmek te le ti bel ngai la om te soi ho ani bok hengba ka hian fur ma chhondan pu ke choi liana building Serchhip bazar chungchanga ruwa manna nei to dan DC District Disaster Management Authority DDMA chewa malak mek dan te report ngai thla ka ni a AAPDA Mitra Scheme MDM nuaya chia drup na ma chon le chet lak dan chungchanga volunteer security scheme chungchang report ni bokin aizol tang volunteers ni train chwa an ni nuwa lunglei champhai mamit scholarship le Serchhip district te chu tel le ani thu te chunga tang chuan mamit district atangin volunteers za te training pe kan ni to thu ngai thla ka ni hengba ka hian SDRF in kai shwai na thar chungchang te hun thar aizola landslide risk mitigation scheme LRMS kalpui chungchang te COVID-19 shileng chungchang a boruak azira kai shwai na en non ani zel dan le tundin huna lauthon om khopa case pung ala om lau thu te ngai thla ka ni a nimina meeting a hian Deputy Chief Minister Puton Luya Home Minister Pulal Sam Liana FCS and CM Minister Pu Kelrin Liana PNE Minister Pu Arlazir Liana EFNCC Minister Pu Jail Inspection Chief Secretary P Renu Sharma le member dangte ba ka mithiam som bik te an telani sakor hui tuai tlanga skywalk le chal tlang le dur tlang in kara ro pui siam chungchang thubuai lok ayukta chuan anti corruption bureau ABC thuina report an ngak meka complaint the lut tu pakhat jok tourism department in mimalrin hlel an nei lo Tarlan tongin MNF party a vigilance department le legal board te chuan November ni somni panni sangni somni pakhat khan skywalk le rob way siam tura thil diklo awm ni anga in lok ayukta complaint an theluta skywalk le rob way siam tura nodal department tourism department chuan lok ayukta a vek chui chiang tura ngen na February ni thum sangni somni Ani khan an thelut ve bokani lok ayukta chuan MNF complaint thelut chu a chui chian nuwa ACB 10 an chui zui turin thutluk na asiama ACB chuan December ni sari sangni somni pakhat khan chui phaldil na Mizoram Sarkara Vigilance Department an theluta vigilance in an zir chian nuwa December ni som pasari sangni somni pakhat khan chui phalna ti chuakin ACB chuan December ni somni pahni sangni somni pakhata chui phalna lekha andong Tourism Department chuan skywalk le robway chungchang chu chui chian tha an ti thu an director mengin February ni thum sang ni somni pahni khan lok agayukta a an thena lok ayukta chuan chui chian chu lan ti chante contract agreement te contract amount te rin hlel an nei le nei lo te le thil dang tourism department an zot le tani Tourism Department chuan lok ayukta zona sang te chu an changa rin hlel an nei le nei lo zona ero chuan rin hlel mimal company tarlan an nei lovani lok ayukta chuan Tourism Department chhanna te azir chian nuwa ACB chui chian turin athona ACB chuan MNF party le Tourism Department complaint ta an chui chian report lok ayukta an la thelut lo ve ve ni Vanglai ni palai zona changin lok ayukta hotu te chuan SCB report an nga mek thu an soya SCB chuina report dong photila kalpui zel dan tura thutluk na kan siamang MNF le Tourism Department complaint hi hlom khatin kan kaltir don nge asan pa in kan kaltir rang ti te po SCB report mu ma chuan soi the anilo achul dana zerin CBI chuitir thlengin ma kan la ang anti Damlo te in en kol na sen so medical reimbursement bill MRB la ta Mizoram State Healthcare Society MSHCS a cheng noi zali pe chuak turin Chief Minister Pu Zoramthanga Finance Minister ni bokin ashiatir Wanglai ni palai zo na changa MSHCS ho tu te soidanin MSHCS nuaya MR bill pek tur sum vai bel chelian don mangin sum pek chwa mai tura bill chin fel to somnga vel pek thei anin be se ni MPYCC chuan MSHCS nuaya damlo te MR bill cheng vai bel cha som sari pakhat point panni pakhat pariat om chu July ni somni sangni somni panni ma ape chuak tura Chief Minister ne na June somni sangni somni panni a ultimatum an thelu nuwa Chief Minister Pu Zoramthanga MSHCS ne na
cheng vai bel cheli release order a pe chuak ngal chu lom oman ti thu an tar langa damdoina omte bil tang a 10,000 pek chu ani tur hi alom oma damlo le an chung te kan lom pui tak zet ani anti cheng vai bel cheli pek chhuani ma se bil tang chan ve biltang cheng ve bel chisom ruk pasare chuang ala omti soin MPYCC chuan damlo sing tel tak meu bil an la bat sak dona July ni somni sang ni somni pani ma a bil batte pevek turin Mizoram sarkar kan phut non le ani anti a sarkar malak dan an thlir zui rengdon ti an soi nimin khan July ni som paria chang ni somni pani a lo om tur India President thar thana tura ro relai BJP ba ka ep tu party te chuan an candidate tur ngai toin nimin khan meeting an nei ve India President thar thana nei tura ro relai BJP ba ka ep tu party te chuan an candidate tur ngai toin nimin khan meeting an nei ve a President thar tur hi July ni som paria ta thlan ani ang President thlanna nei tura chu tumte ta na nomination thelu thei hun hi June ni som pakwa thleng ani a ma se ro rel lai le eptulam te hian candidate an la siam fel lovani BJP han electoral college a vote za somli pakwa aneya ma se President tling tur hian za somnga hmutlin angai don ani BJP parliamentary board chuan nimin khan president candidate ti fel turin meeting anneya Prime Minister Narendra Modi po in virtual mangin atel puyani BJP hian in thlan nei tur buaipui tur hian member som pali omna management team po alodin to ani party president JP Nada le Union Minister Rajnath Singh te chu National Democratic Alliance NDA noile nan NDA nan UPA zinga thopui tur ngai tua tura mo phorna pek tel an ni bok etu party te point nimin khan meeting nei joint candidate tur an ngai tua ve bok etu ten joint candidate atan ruat an tum pathum National Congress Party NCP Sharad Pawar Jammu and Kashmir National Conference try to Farooq Abdullah le Mahatma Gandhi tupa Gopal Krishna Gandhi te chuan an nara candidate tur te hi an lati fel theilavani heiwang hian imin khan Sharad Pawar che nei na etu party som pasari shwai tu te in hmukhomin joint candidate tur hi an ngai tua le ani Russian journalist Dmitry Muratov chuan a Nobel Prize don chu Ukraine no pangtetan a hlan Russia Rama independent newspaper Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry Muratov chuan thochan ni kha Nobel Peace Prize gold medal adon chu Ukraine na chena tur nei lo no pangtetan $, makta duai za pathum point panga in ashal he medal hi New York Heritage Auctions kaltlangin shal ani a aleitu hi puanzar anilo kumsang ni somni pakhat khan Muratov chuan Philippines mi journalist Maria Ressa and freedom of expression hum hal tura an na tho thata wangin he choi moina hi andong dunani Muratov hi Soviet Union tluk chiat nu kumsang kha zakwa somkwa pathuma journalist rual tena andin Novaya Gazeta din tu zingami ania hei hi kumina chuan Russia President Vladimir Putin soisel tu le ram chung le pona malak na do dal tu chanchin bulian om chhun ani Russia sipai te malak na soisel tu apiang chu hunrei taktan ina khung anni theina tura dan siamani nuwa Novaya Gazeta po hi ti top ani zui ve bok kumsang ni nulama changkhan Novaya Gazeta journalist tele na thok mi paruk te chu an nakai hnoi awang hian tha an lo ni to ani April tha khan Muratov chu rela achuan lain mi pakhat chuan oil based paint manga be ani bok Muratov a medal hi auction nei na hmun le online kaltlanga lei thei tura chhop chho ani a ashal na sum zong zong chu UNICEF nuaya humanitarian response nuaya lut vekin Ukraine indo na awanga no pangche na tur nei lo te chanpuinan an mangdon ani Israel in thlanpui an machon le angai don Israel la changrua sarkar chuan kar le hian parliament chena tur bill pulutin vote lak ani don ti Israel Prime Minister office chuan thochan ni khana puang he bill hi pass ani chuan kumthum chhunga atum nga na atan in thlanpui an buat sai le angai don ani changrua sarkar Prime Minister Naftali Bennett thopui lian ber yesh atit pa chi shwai tu year lapit te chuan parliament chena tur bill hi kar le thochan ni putlu an rel ani parliament a bill hi atlang chuan Prime Minister din mun in chel chhok tu in remna an lo siam to angin foreign minister nila year lapit chu interim prime minister da ani anga sarkar thar din ani ma chu he din mun hi achel don ni in PM office chuan atar langani
in than pui hi October thla an nei rin ani a PM Bennett chuan lapit ne na thu chua in trom an siam a soina hian hun har satak an to me ka Israel mi puite ta na thutluk na dik tak an siam ni a an ngai thu a soi Bennett kai shuaya party paria 10 changrual sarkar an din hi nikum jun thla khan lak lu ani chawa ma se atira changin right wing liberal le Arab party te tho ho na hi ader thong nga la Bennett le lapit hian changrual sarkar nget siam tumin thei top chwa ma se an hlotling thei talavani Palestinian statehood West Bank ka Israel ramlua le sa kho chungchanga te anin lungrual hlei theilova April tha a Yamina party member pakhatin changrual sarkar thlop na nu do nu khan parliament a majority an nei zo to lovani parliament seat ja som hi oma changrual sarkar hian thlop tu member somnga pakwa chau anei phatto ani in than nei thatura hian PM hlui eptu shwai tu ni mek Benjamin Netanyahu chu aron din chan chhole rin ani a vipui ngai dan la ka Netanyahu party Likud party chu in thana hian party mala seat la member tura rin ani ngalani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani